Angikubingelele ngomukele kuyona ingosi la sibheka khona into eziningi siqwashisa siqwayisa sikweluleka sikhuluma nje ngezinto ezithinta uthando ubudlelwano nempilo nje in general. Mina ngigama ngokuxolane inokwankosi abantu bangazi ngophaso weningi kanti ke uyazi ukuthi lona ingosi la sisiluleka nakhona ke namhlanje ngifuna sikubheke kakhulu ubungozi bokuthi umuntu kuhambe ebhabhalala nabantu nje angabazi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bakukhonzela ukungena kuma one night stand a kind of a relationship. I don't know. Abanye bangena kuma no string attached relationships, abanye bayangena ama open relationship, abanye bayawenza into ekuthiwa friends with benefits where they yabona engage in sexual activities because they know ukuthi they will benefit maybe imali nezinye izinto yabo in return. Kodwa ke ngifuna ukuthi sazi ukuthi lesa samanje into ebalekile efuna sibheke ukuthi ubungozi bokuthi uwenze lento leyo yini nabantu ongabazi. Khumbula ukuthi kulesikhathi samanje kunabantu abaningi noma ke bayanda abantu abathwalayo manje, abantu abasebenzisa imithi noma abasebenzisa izinto eziyingozi ukuze bacebe bagwilike bakhombe ngophakathi. Abanye abantu ungababona ngathi bayinyanga, abanye ngabona ngathi bayizangoma, abanye babonakala basa bangathi ngabafundisi, kanti abanye futhi ngathi ngabe ngosompisi abajoineni. Kodwa umuntu uyabhekela ndisisa behind all these things oyibonayo abazama ukuthi bazenze bona kunezinto abayisebenzisayo eziyimithi eziyimgilingwane eziyimkhuba ebayenza ukuze bacebe. Abanye abantu bathwele ngokuthi yena umelala nomuntu othile uyakwazi ukuthi izinto zakhe zihambe kahle athathe inhlanhla zalo muntu asukela lenayo. Kwesinye isikhathi omunye umuntu umethwele kufanele ukuthi alale nomunye umuntu ukuze akhiphe amabhadi asuke kuye, akhiphe nemithi esuke isebenzile emkhipha lokungcola kuye ukuze athandeke. So ufuna alale nomunye umuntu bese kuphuma lezi zinto iphumela kuloya umuntu loya athathe lezi inhlanhla zalo uyo muntu loyo. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi usuke ezokhipha isinyama, ezokhipha lawo mabhadi lawo, ezokhipha lawo makhesi zathi so yena bese konke kuyalunga kuhamba kahle empilweni yakhe. Kwesinye isikhathi ngenze ukuthola ukuthi indlela athwele ngayo ayidingi ukuthi azalane nawe because kunotiko losha asebenza ngabo abafana abafisha asebenza ngabo abantu inyoka asebenza ngazo. Lezi zinto lezi izona ezizolala nawe wena usuke usebudlelweni naye, yena ngeke akuthinta. So nizolana lezi zinto lezi kuze yena in return izinto zakhe zihambe kahle, umcebo udumo yonke lento ikwazi ukuthi ize kuyena. Wena in return uyohlalela ukuthi ekukhangeza ujabulisa ukuthi uyakhangeza ukupha imali uyakumisa endaweni ephezulu but ekugcineni ethotakalali nawe nokupha nje imali because uyazi ukuthi ubenefita kakhulu ngawe. Wena wazi ukuthi uyabenefita ngabe into wangalali nawe but into zakhe zilala nawe and in return wena angeke ube nenhlanhla, angeke ube lutho, ayikho into oyoyenza wena on your own iphumelele but uyokhangezwa nguye lo muntu loyo. Ziningi izinto abantu abazenza ezingekho right ukuze bacebe, ukuze badume, ukuze bahlonipheke emphakathini, bathathwe njengabantu abaphumelele. Bayathwala abantu ekuthwaleni abantu abasafarayo ilabantu abasemaceleni. Yini ninengena nalabo bantu labo kulawo ma relationship enilala inivuma indlala nabo because baninusela ngemali ebanijabulisa ngale mali njalo ukuthi banithatha banisendaweni ephezulu. So if umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane qaphela ukuthi ngobani ozisondelana nabo, ungajabulisi kulo muntu loyo uyambona ukuthi engathi uphumelele. Zihluphe ngokwazi ukuthi uthola i-background yalo muntu loyo, thola ukuthi umane business yakhe liharana kanjani, lisuka happy. Uma claim ukuthi ngufundisi, claim ukuthi inyanga, bheka yonke lento leyo rather than ukuthi unikele ngomzimba wakho kulo muntu loyo. Egcineni uthola ukuthi wena uthola ukuthi egcineni wena uzolahlekelwa impilo yakho, uzolahlekelwa ikusasa lakho, uzolahlekelwa yinhlanhla zakho ubuwena. Yabona kaphela kakhulu ngenza kwethu la ngaphandle kubi kakhulu. Abantu abasethembisi, ungathembi noyedwa umuntu, ungathembi umuntu ubona ebonakala ekhuluma ngezwi laNkulunkulu eshumayela but uthola ukuthi kunezinto azisebenzisayo. So asiqaphele ngenza kwethu. Ngiyathemba ukuthi kuzokusiza kakhulu engikutshele kona, kuzokwenza nawe ukuvula amehlo, ukuvula nengqondo, ukwazi ubheka izinto from now on ukuze nawe ungayitholi usenkingeni yokulala nabantu aba-wrong abangeke noma balale nawe noma bazolala nawe bathathe inhlanhla zakho or bakusebenzise ukuze babenefite ngokuthi wena ube lapho. Yabona, ungakhohlwa ukusubscribe futhi ungakhohlwa ukuthi ungacomment, ungalike, ungayirefer i-channel nakwabanye abantu batshele sibe ukuthi abeze sengejane ngezinto ezithinta impilo, siwazi ukuthi selulekane, siwazi ukuthi siphambili sonke. uNkulunkulu engathi angakunikeza exactly okufisayo empilweni yakho. God bless you.